Ho ntse ho phetesela thaveneng ya eNyobeni e nkuwang le sebaka sa tlolo ya molao. Nakong ena eo Mafokisi a ntseng a tswela pele ka diphuputso tsa ona. I must also take this opportunity to dismiss all the speculations that have been made, because such speculations have a potential to cast doubts on the investigations that are currently underway. Mekgatlo e fapaneng ya baahi e ntse tswela pele ka ditshebeletso tsa thapelo ya ho hlompha bana ba 21 ba hlokaetseng. Ka jeno thapama ho bile le tshebeletso e nngwe hape ya thapelo sebakeng sa koduwa. Yes, we are definitely working with the families. Yesterday we were part of a team that came to provide groceries for the families. We provide counseling to the families, and even post funerals we will be with the families. Mohato tse ba ditopo tse 21 o se o phethetswe mme ditopo di se di lokolletswe ba malapa.